Sve analize govore o konjskim snagama i ubrzanju. Nijedna ne spominje brutalnu istinu o stopama preživljavanja. Što ako bih vam rekao da su neki motocikli dizajnirani, pogreškom ili nemarom, kako bi ugrozili živote vlastitih vozača? To nije drama. Postoje strojevi s tako visokim stopama smrtnosti da su zaslužili nadimak udovice. Govorimo o inženjeringu koji ubija, o šasijama koje se savijaju i o kočnicama koje su samo ukras. Ovo je 13 motocikala koji bi trebali dolaziti s uključenim životnim osiguranjem, a broj 1 će vam zalediti krv u žilama. Počnimo. Broj 13. Majko Enduro 685. Ako vam se cestovni motocikli čine opasnima, pričekajte da upoznate zvijer iz blata. Majco Enduro 685 nije bio motocikl. Bio je to projektil zemlja-zemlja s upravljačem. Govorimo o jednocilindričnom dvotaktnom motoru od 684 kubična centimetra. Da, dobro ste pročitali. Dvotaktni od gotovo 700. I da steknete dojam, razvijao je 82 konjske snage s težinom od jedva 101 kg. Omjer snage i težine bio je toliko apsurdan da se motocikl ponašao kao raketa čim biste otvorili gas. Isporuka snage bila je divlja, bez kompromisa. Vrlo uzak raspon snage koji je prelazio iz ničega u slanje direktno u nebo bez prethodne najave. Ako niste bili spremni, dizanje na zadnji kotač bilo je neizbježno. Ali najstrašnija stvar kod Majca nije bila kako je išao, već kako se palio. Da biste pokrenuli ovo čudovište, trebali ste udariti pedalu pokretača snagom i preciznošću dostojnom pirotehničara. Kompresija je bila toliko brutalna da je povratni udarac pedale bio legendaran. Postoje dokumentirani slučajevi vozača sa slomljenim nogama, doslovno, jer su pokušali upaliti Majco bez odgovarajućih čizama. Pedala bi se vratila snagom malja, iako vam je stopalo bilo na pogrešnom mjestu zbogom potkoljenico. Jednom u pokretu, izuzetno uzak raspon snage značio je da su ga mogli svladati samo najiskusniji vozači. Vozili biste se mirno na niskim okretajima i odjednom bi motor proključao, a prednji kotač počeo grepsti nebo dok biste se vi borili da ne padnete na stražnjicu. Majko Enduro 685 nije bio motocikl, bio je to vatreno krštenje. Ili biste ga preživjeli ili bi vas proždro. Broj 12. Harley Davidson Dyna serija, Death Wobble. Od 1991. obitelj Dyna iz Harley Davidsona vuče problem toliko ozbiljan da ima vlastito ime, oscilacija smrti. Ili kako ga zovu u Sjedinjenim državama, Death Wobble. Zamislite scenu. Vozite se autocestom brzinom od oko 110 km/h, mirno uživajući u grmljavini motora. I odjednom, bez upozorenja, stražnja guma počinje plesati s jedne strane na drugu. Upravljač počinje nasilno oscilirati. To nije postupni gubitak kontrole. To je mehanički potres koji vam napuni gače u desetinkama sekunde. Izvor problema je u neobičnom načinu montiranja Harleyjeva motora. Za razliku od drugih proizvođača koji pričvršćuju njihajuću ruku izravno na šasiju, Harley je odlučio usidriti njihajuću ruku Dyna modela na sam mjenjač. Sklop motora i mjenjača pluta na gumenim nosačima, što omogućuje pretjerano kretanje koje se pojačava vibracijama V-twin motora. Rezultat je kronična nestabilnost koja se može pojaviti u bilo kojem trenutku. 2006. Harley je redizajnirao šasiju, značajno povećavajući težinu kako bi pokušao kontrolirati problem. Jedva da je pomoglo. Vlasnici, siti života u strahu, počeli su razvijati vlastita rješenja. Specifične gume, pojačivači vilica, naknadno ugrađeni amortizeri upravljača. 2005. vanjska tvrtka stvorila je specifičan stabilizator za Dyna modele, poznati True Track, dizajniran izričito za uklanjanje oscilacija. Činjenica da je privatna tvrtka morala smisliti kako popraviti tvorničku grešku daje vam ideju o tome koliko je problem bio ozbiljan. Harleyjev odgovor bio je uobičajen: kriviti vozača ili nedostatak održavanja. Tvrtka je na sudovima branila desetke slučajeva povezanih s oscilacijom smrti, ponekad protutužeći vlasnike koji su se žalili.
Ovaj obrambeni stav sugerira da bi priznavanje sustavne pogreške u dizajnu otvorilo vrata milijunskim odštetama. Dine su u međuvremenu nastavile plesati. Broj 11. Honda CX500 Turbo. 80. godine. Rat turbomotora bio je na vrhuncu i Honda nije smjela zaostajati. 1982. oni iz Tokija odlučili su pokazati svijetu svoju tehnološku nadmoć s modelom CX500 Turbo. Motocikl koji je izgledao kao da je iz budućnosti, s prvim elektroničkim ubrizgavanjem kontroliranim računalom u povijesti marke. Problem je što budućnost ponekad smrdi. Polazna točka bio je V-twin motor iz CX500, pogon koji je sam po sebi bio kompliciran. Dodavanjem turba i sve prateće elektronike, Honda je stvorila čudovište za održavanje. Kada bi otkazao stator, a otkazivao je često, niste ga mogli jednostavno zamijeniti kao na normalnom motociklu. Trebalo je rastaviti cijeli motor i rastaviti kućište radilice. Isto je vrijedilo za uljne brtve, za brtve rašladne tekućine, za natezač razvoda. Osnovno održavanje zahtijevalo je veliku operaciju. Ali čak i kad je sve radilo, CX500 Turbo imao je dječji problem, ogroman turbo lag. Isporuka snage bila je nepredvidiva. S hladnim motorom, motocikl je bio neukrotiv tijekom prvih nekoliko minuta, trzajući i prijeteći da će se ugasiti na svakom semaforu. Pokušaj uključivanja u promet s Hondom CX500 Turbo bio je ruski rulet. Otvorili biste gas, ništa se ne bi dogodilo i odjednom bi stigla konjica s udarcem u stražnjicu, koji vas je mogao poslati u suprotni trak. Upravljač je bio spužvast, neprecizan, a prednja kočnica s jednim diskom bila je neslana šala za potencijal brzine koji je motocikl skrivao. Honda je, vidjevši nered, sljedeće godine zamijenila model sa 650 Turbo, ali šteta je već bila učinjena. Jedva 5000 jedinica ugledalo je svjetlo dana prije nego što je Honda odustala. CX500 Turbo danas je kolekcionarski primjerak, ali u svoje vrijeme bio je upozorenje da tehnologija, loše primijenjena, ubija. Broj 10. Kawasaki GPZ 750 Turbo. Ako je Hondin eksperiment bio katastrofa, Kawasakijev je bio izjava o ubojitoj namjeri. GPZ 750 Turbo, proizveden između 1984. i 1985. odveo je turbolag do ekstrema psihološkog terora. Vozači koji su ga isprobali opisivali su isporuku snage kao iznenadni udarac maljem usred zavoja, sposoban zbaciti svakog jahača s ljudskim refleksima. Kad je motor bio hladan, motocikl je bio doslovno neupravljiv tijekom prvih nekoliko kilometara. Trzao je, gušio se i održavao nestabilan hod u prazno, zbog kojeg ste strahovali za život na svakom semaforu. Mnoge jedinice izlazile su iz tvornice s tako siromašnom smjesom da nisu mogle stabilno održavati rad u prazno, uzrokujući trzaj pri ubrzanju svaki put kad biste se pokušali pokrenuti s mjesta. Pokušajte se uključiti na autocestu s gustim prometom, dok vaš motocikl oklijeva svaki put kad otvorite gas. GPZ 750 Turbo stvarao je smrtonosni vremenski jaz u kojem se ništa nije događalo, nakon čega bi uslijedila eksplozija snage koja bi vam mogla podići prednji kotač bez ikakvog povoda. U zavoju je taj udarac snage bio smrtna presuda. Osiguravajuća industrija, koja nije glupa, počela je bilježiti. State Farm i druge tvrtke stvorile su crne liste motocikala koje su odbijali osigurati. I svi turbo modeli bili su na toj listi. Turbo je postao sinonim za prebrzo, preopasno. GPZ 750 Turbo ostao je u proizvodnji 2 godine. Kombinacija tehničkih grešaka, nemogućeg održavanja i pritiska osiguravatelja ubila je tvornički turbo na motociklima desetljećima. Broj 9. Suzuki GSX-R 1100 1989 AK. Suzuki GSX-R 1100 s kraja 80-ih ima dvostruku osobnost. S jedne strane to je ikona snage, s druge strane to je lijes na kotačima. Govorimo o modelu 1989 K, konkretno.
156 konjskih snaga sirove snage ugurane u šasiju koja je zastarjela i prije nego što je izašla iz tvornice. Problem je bila Suzukijeva odluka da koristi stari dizajn s dvostrukom kolijevkom, nesposoban nositi se s torzijama koje je generirao taj ogromni motor. Motocikl se uvijao poput zmije, uzrokujući niskofrekventne oscilacije svaki put kad biste odlučno pritisnuli kočnice. Geometrija upravljanja bila je katastrofa, a ovjesi su se činili postavljenima samo da ispune formu. GSX R1100 postao je omiljeno oružje huligana, ali ta je slava imala cijenu u krvi. 1989. Suzukijev vozač Phil Mellor poginuo je dok se natjecao s GSX R1000 Kanatete utrci na otoku Man. U istoj utrci Jamie Whitham se također slupao. Nesreće su bile toliko ozbiljne da su vlasti zabranile velike motocikle na TT u nekoliko godina. Privremena zabrana u najopasnijoj utrci na svijetu. Razmislite o tome. Ljudi koji razumiju motocikle bolje od ikoga, organizatori utrka, odlučili su da su veliki preopasni čak i za njih. To je presuda. I problemi tu nisu završili. Kasniji modeli GSX-R morali su biti povučeni na popravak zbog pukotina u šasiji pod ekstremnim naporom. Borba između snage i strukturalnog integriteta bila je bitka koju je Suzuki, činilo se, gubio. Broj 8. Brose Superior SS100. Dolazimo do imena koje zvuči kao legenda. Brose Superior SS100, predstavljen 1924. bio je Rolls-Royce među motociklima. Čudo inženjeringa za svoje vrijeme, da. Ali također je predstavljao apsolutnu granicu onoga što je tehnologija 20. godina mogla učiniti. A te granice mogle su vas ubiti s osmijehom na licu. Novinar Hunter S. Thompson to je savršeno uhvatio kada je pisao o brzim strojevima tog doba. Ako biste vozili Black Shadow punom brzinom neko vrijeme, gotovo sigurno biste poginuli. To nije bilo pretjerivanje, bila je to činjenica. Sirova brzina daleko je nadmašivala kapacitet šasija i kočnica. SS100 je, prema modernim kritičarima koji su ga isprobali, imao demonsko ponašanje kada biste ga forsirali. Bubanj kočnice, iako modificirane za odvodnju topline, i dalje su bile noćna mora. Motocikl bi počeo vrludati kada biste ga nagnuli u brzom zavoju na neravnom asfaltu. Najpoznatiji primjer njegove opasnosti je smrt T.I. Lawrencea od Arabije, 1935. Lawrence se slupao sa svojim SS100, dok je izbjegavao dva dječaka na biciklima. Umro je od ozljeda glave, ali njegova smrt imala je neočekivanu i revolucionarnu posljedicu. Neurokirurg koji ga je liječio, Hugh Cairns, počeo je istraživati ozljede glave kod motociklista. Njegovo istraživanje dovelo je do masovnog usvajanja i konačno do obveze korištenja kacige. Opasan motocikl s tragičnim krajem postao je katalizator jednog od najvažnijih napredaka u sigurnosti u povijesti motociklizma. Broj 7. Harley Davidson V-Rod. Kada se Harley Davidson udružio s Porscheom kako bi stvorio V-Rod, željeli su dokazati da mogu napraviti moderan i brz kruzer. I uspjeli su. Ali modernost je donijela sa sobom skrivene opasnosti koje nisu dugo ostale skrivene. Najozbiljnija je zahvatila modele s ABS-om proizvedene između 2008. i 2011. Kočiona tekućina do T4 je higroskopna, što znači da upija vodu iz atmosfere. Ako se nije strogo mijenjala svake 2 godine, slijedeći priručnik do slova, ta se tekućina mogla pretvoriti u gel i stvoriti naslage u kontrolnom ventilu ABS-a. Kada bi se to dogodilo, ventil bi se zaglavio i kočnice bi prestale raditi. Bez upozorenja, bez lampica na ploči. Vozili biste mirno, pritisnuli ručicu i ništa se ne bi dogodilo. Dizajn je toliko ovisio o milimetarski preciznom održavanju da bi svaki propust pretvorio kočnice u ukras. Ali to nije bio jedini problem. V-Rod je također patio od poznate oscilacije smrti kod Harleya, one divlje oscilacije koja se pojavljivala na autocesti bez prethodne najave. A na sudovima je stvar postala još ružnija. Tužba od $287 milijuna protiv Harley Davidsona nakon smrtonosne nesreće uzrokovane kvarom kontrole proklizavanja.
Sustav je pogrešno aktivirao stražnju kočnicu zbog pogrešnog signala brzine kotača. Najgore je što je to bio poznati problem s uključenim povlačenjem, a vlasniku su u salonu tvrdili da je riješen. Nije bio riješen i netko je poginuo zbog toga. Broj 6. Yamaha VMAX Original. Yamaha VMAX iz 1985. bila je sve što su 80. predstavljale. Višak, snaga i estetika koja je zastrašivala. Ali bila je i školski primjer kako ne graditi motocikl. Njezin V4 motor od 1200 kubičnih centimetara bio je zvijer, ali šasija je izgledala kao da je s bicikla. Oni koji su je isprobali opisivali su je kao nepobjedivu u ravnoj liniji i katastrofu čim bi stigao prvi zavoj. Zaradila je nadimke poput Muscle Cruiser ili čupač ruku, i to ne bez razloga. VMAX je išao kao raketa na ravnici, ali čim bi se asfalt iskrivio, ponašao se kao pijani majmun na posuđenom motociklu. Iskusni vozači planirali su svoje rute izbjegavajući zavoje kad god su mogli. Ali najozbiljniji problem bile su kočnice. Bile su toliko nedovoljne da su se vlasnici šalili govoreći da motocikl ide dvostruko brže nego što se može zaustaviti. I to nije bila šala. Imati stroj sposoban za brutalna ubrzanja bez mogućnosti zaustavljanja bila je smrtna presuda koja je čekala da se dogodi. Osim toga, VMAX je nakupio ozbiljna povlačenja. Modeli iz 1985. patili su od kvarova na ležajevima prednjeg kotača koji su mogli uzrokovati gubitak kontrole. Oni iz 2009. imali su električne probleme koji su ostavljali motor zaglavljen na 3000 okretaja kada biste pustili gas. Pokušajte se zaustaviti na semaforu s motorom koji urla kao da čekate start drag utrke. A modeli do 2011. morali su biti povučeni zbog kvarova na pumpi za ulje koji su uzrokovali iznenadna gašenja motora. VMAX je bio čisti mišić bez mozga. Broj 5. Suzuki TM400 Cyclone. Ako postoji motocikl koji zaslužuje titulu najopasnijeg ikada napravljenog, to je Suzuki TM400 Cyclone. Proizveden između 1971. i 1974. pošteno je zaslužio reputaciju lomitelja kostiju. Problem je počinjao s elektroničkim paljenjem, koje je radilo kao smrtonosni prekidač. Do 4000 okretaja motocikl je bio poslušan, gotovo krotak. Čim biste prešli taj prag, napredovanje paljenja bi naglo skočilo, bez prijelaza, i zvijer bi se oslobodila. Bilo je to kao da vas netko udari nogom straga, dok se vi pokušavate držati za upravljač. Šasija je k tome bila bezvrijedna. Previše lagana, loše konstruirana, nesposobna podnijeti snagu koju je motor ispuštao. Vozači su pričali da se stražnji dio toliko micao da su ga mogli vidjeti krajičkom oka, dok se motocikl činio kao riba na suhom na neravnim ravnicama. Ali najgore je bilo to što je Cyclone bio opasan čak i kad je bio ugašen. Kompresija je bila toliko visoka da je paljenje na kurblu zahtijevalo nadljudsku snagu, a povratni udarac pedale lomio je potkoljenice bez oklijevanja. Postoje deseci svjedočanstava vozača sa slomljenim kostima zbog pokušaja pokretanja Cyclona. Reputacija motocikla postala je toliko toksična da je gotovo nemoguće pronaći vlasnika koji s njim nije imao ozbiljnu nesreću ili ozljedu. Suzuki ga je nastavio proizvoditi godinama nakon što je saznao za probleme, ali na kraju su ga ljudi jednostavno prestali kupovati. Kad se pročuje da ćete slomiti nogu samo paljenjem motocikla, proizvod je mrtav. Broj 4. Kawasaki H1500 Mach 3. Dolazimo do prve od pravih crnih udovica. Kawasaki H1500 Mach 3, proizveden između 1969. i 1975. nosio je nekoliko nadimaka, sve uznemirujuće. Trocilindraš koji ubija, proizvođač udovica. Njegov trocilindrični dvotaktni motor od 500 kubičnih centimetara deklarirao je 60 konja, ali ih je isporučivao na najgori mogući način. Raspodjela težine bila je katastrofa, s gotovo 60% težine na stražnjem kotaču. To je uzrokovalo da se motocikl u zavojima ponaša kao klatno, s laganim prednjim krajem i stražnjicom koja pleše.
Isporuka snage bila je tipična za dvotaktni motor, prekidač. Kad bi skok snage stigao usred zavoja, pad je bio zajamčen. Šasija je bila slabašna, napravljena od tankih čeličnih cijevi koje su se uvijale pod naporom. Kočnice, bubanj na prvim modelima, bile su anegdota. I da upotpuni sliku, H1 bio je poznat po svojim tank slappers, onim divljim oscilacijama upravljača koje su se pojavljivale pri ubrzavanju u brzim zavojima. Osiguravajuća društva počela su drastično dizati premije za Kawasaki trocilindraše, što je izravno utjecalo na prodaju. H1 je trajao do 1975. ali ga je njegova crna legenda nadživjela. Bio je prvi koji je dokazao da snaga bez kontrole nije sloboda, već osuda. Broj 3. Suzuki TL1000S. Godina 1997. Suzuki lansira TL1000S s namjerom stvaranja superbajka inspiriranog tehnologijom Formule 1. Ono što nisu znali jest da će ta inovacija zamalo ubiti njihove klijente. TL1000S postao je poznat po svom nepredvidivom ponašanju i sklonosti oscilacijama upravljača. Izvor problema bio je rotacijski amortizer upravljača, inspiriran F1, koji je bio postavljen preblizu ispuha. U sportskoj vožnji ulje u amortizeru bi se pregrijalo i izgubilo svoja svojstva. Rezultat je bio nedovoljno prigušen upravljač koji je, pri visokoj brzini, mogao izazvati smrtonosnu oscilaciju bez prethodne najave. Motocikl bi postao nestabilan, nasilan, nemoguć za kontrolu. Isporuka snage također nije pomagala. Vejtvin motor imao je nepravilan karakter koji je, u kombinaciji s nestabilnošću, činio TL1000S ruskim ruletom na kotačima. Nesreće su se nizale. Suzuki je morao izdati globalni opoziv kako bi ugradio konvencionalne amortizere upravljača u sve jedinice, ali šteta je već bila učinjena. Osjećaj među motociklistima bio je jasan. Nijedan motocikl ne bi trebati vanjski popravak kako bi vas spriječio da se slupate. TL1000S postao je školski primjer kako loše testirana inovacija može imati smrtonosne posljedice. Broj 2. Kawasaki H2 750. Na samom vrhu postolja crnih udovica, onaj koji je sve započeo. Kawasaki H2 750 iz 1972. Original. Prvi koji je pošteno zaslužio titulu Widowmaker. 750 kubičnih centimetara dvotaktnog motora, 3 cilindra i 74 konja sposobna dostići 200 km/h. Nevjerojatno za to vrijeme. Ali zastrašujuća nije bila samo brzina, već način na koji se do nje dolazilo. Kočnice su bile iz kamenog doba, jedan jedini prednji disk koji se jedva nosio s inercijom bicikla. Zaustavljanje H2 bio je čin vjere i nadljudske snage. Isporuka snage bila je najgora noćna mora vozača. Kao i svaki dvotaktni motor, kad bi snaga skočila, stizala bi kao udarac maljem, bez suptilnosti, bez upozorenja. Nagli udarac koji bi podigao prednji kotač i ostavio vozača da se drži za upravljač, moleći se da putanja bude ispravna. Šasija, fleksibilna i loše zamišljena, uvijala se pri visokoj brzini, uzrokujući oscilacije i čineći da motocikl izgubi svaku pribranost u brzim zavojima. Kombinacija je bila letalna. Previše snage, nedovoljne kočnice i šasija koja nije bila na visini zadatka. H2 trajao je jedva 4 godine, do 1975. Zakoni protiv zagađenja i naftna kriza su ga dokrajčili. Ali njegov duh motocikla koji je dokazao da je višak bez kontrole osuda, i dalje živi na svakoj listi opasnosti na 2 kotača. Broj 1. MV Agusta F4 750, prve serije. I dolazimo do modela koji zaslužuje biti na samom vrhu. MV Agusta F4 750, posebno prve serije Oro s kraja 90-ih. Motocikl lijep koliko i izdajnički. Izgrađen oko četverocilindričnog motora koji je bio pravi mehanički dragulj, F4 je obećavao talijanski san pretvoren u stvarnost. Ali san se, za mnoge, pretvorio u noćnu moru. Šasija, dvostruka greda ekstremne krutosti, nije opraštala nijednu pogrešku. Svaka neodlučnost, svaka nagla korekcija i motocikl bi kažnjavao bez milosti.
Isporuka snage bila je žestoka, ali najgore je bilo ponašanje u zatvorenim zavojima. F4 je imao tendenciju naglog zatvaranja putanje ako vozač nije imao odgovarajuću brzinu, uzrokujući smrtne strahove. Osim toga, prvim modelima nedostajale su elektroničke kontrole koje danas uzimamo zdravo za gotovo. Bio je to vozač, sam protiv opasnosti, sa strojem koji se u nevštim rukama pretvarao u projektil bez kontrole. Nesreće novopečenih vlasnika, zavedenih ljepotom motocikla, ali nesposobnih da ga ukrote, počele su se nakupljati. F4 nije imao konkretnu tvorničku grešku kao TL1000S, ali njegov sklop bio je toliko radikalan da je od vozača zahtijevao razinu iskustva koju mnogi nisu imali. A to je, u svijetu motocikala, također dizajnerska mana. MV Agusta F4 dokazala je da ljepota također ubija i da je linija između umjetničkog dijela i lijesa na kotačima tanja nego što se čini.